bafethu ngiyazi nizacuma kumnandi kodwa 2026 amanceza nifundeni madoda ukufihla ihlazo ngeke bafethu sinifihlela ihlazo kuthi wafihla uthi 1 2 1 ithi nyomu inkali malanga ithi nyomu iblack mamba bese umuntu ahambe yeneka kuyabatshazwa emahotela wakhuzwa yena kuphi kubuzwa yena ubhuti madlisa wena ufihla ihlazo ngala ingane zikubuke zincoko kaze uthanda abantu babuka mina bayangidabukela uthi 1 2 ithi nyomu iyahula ukuqela iyanyomuka cha madoda ihlazo angithi ngikufihlela ihlazo nawe ubuyifihlela phela uyangeneka lapha ekhambeni bafethu siyacela wenkabe siyacela nje ngomsasa epostoli mawazi ukuthi iyahoba isafudu iyanyomuka fihla nawe umsuzeneka. Subscribe to this channel.